ole vai nga foi la ma di ke ole I la fa ronga ko le sa nga foi ai au ingo mo ronga bango pe fo lingo mai la fa nga la ri ma ko ia nga fai pule fo ia e ka mai inga ia nga la ko nga fiki ke fa ku wala nga I la mai ka o se ka mai kele au ele ka siringia la ka mai ma ko mai vo o mai o ke fi fa longo ka fa pe ai o ke vai ko ngala el sa nga au e pe lava ka fa si papa ula kikia o ke le lopo fa so la ia au e mai ngai me la ikia wa mo fa ka inga fa mai le si kala au pe se la fa su le mon ko pu ia la fa u mai le lingue beske o fe la engi ka wik o meia e ka sa u ia mar suggestion langa lenga o lenga u ia kula wala le ngau ia kula wala le o la nga sa mo o mala onga ele fainga o ke konga le melanga fa kuanga langa lo fo mai ai fa me fesi o la ma fainga maro fa ka wiki ngo ma fa le va pe Pea ngo expecting ia au sa mo suggestion foi le ave ngai ka mai kia onga ia makua malo I se awala pa se konga po se awala foi le foi onga mo ka mai kia ia se funga se abongo ele nga ka ngaruenga al fa wo winga la ko o wala ngai e sa ele ka kai fai sa mo me a mela ka fai ka sa wi ma se wala o ia sa kai mua o ia kai mua sa onga follow mele Sao la ia mai lang fa kai inga ngai e koso kui e so sangi fa nga maro so sangi ka mai ki fau a sa fisi fa mai ia fa se fo fa nga maro po me fa ka mai ki ai ti le fieli ya to ta si na va nga jawo wa italina a le la ka ngoi karia kula le la karia ku i si piko wa o ta o man na yo ta fa so ka ke fo la uma pito i lua to fa di ma wa piko o le si la piko le la fo la tua le la talia tuai ai au Tima o le mafuanga ua le mawaini a vanoa ma nei tamaiti le ua sa uaina o ngā orsonga ngofo ai kene o le au vahenga māku kua ua olo mātutua ma toe ina ua peki sionga alai songa ngofo wali taia alai ngofo ai ngā ruenga malo o le kari ngā ai ngā mafua mai ai ngā mafua mai ko HRPP a kuira epa ai toi fia mana au te tango e tau atunga anga ye ka ngaka ngai fa uru ruai makanga ruenga wa leva nga pasi ma le hongo rima ko kiki ka ibaru se fu ko sanga la vai ngofo inga ya ora kali nga wa leva ta tau no atu nai na ta mai ti mana ina skola wa le vai le mele la tu wa lucia sa mo ai si ka miki scholarship ya ka mai wo mai fafo mo mai si fa wa nga ruenga wa mawala ko scholarship fafo a fai foi la uma enga ko hifo yang usila po Australia po fia Sala le ifo langa o aku ngu ia le wa apa. Ma toe fa wa o nga ma fa lau tele mala mo nei tap tu lo la. O ma fu anga. La ngai ngofo bo o ma ku ya ma ko I nga ya. Ba ngofo ya isi ko o nga wen. Ara no wale o ese pe. Tai pe yor mele le ku pu me mausa mo marka ko re ta tu la ka pisa mo. Wale nga va angi si ko kai fo. Wa uma me ngai kau au mai tulo o tango fala wa tele wa uma me ye kau mai le wa ye ku ro wa fai pule ye ku ole port le ale la pisa mo it's all rubbish uma nga me wa uma nga me ko ki kau ro wa mai wa nga me ko ki fai mai ele fo me ai ole ama simple as this ai se wa ko le ese ai se nga o ko ni ka nga ka ma fai nga ko operating ma nga ru e game Ore kali nga. E mafua o mga ko sa ilia ngi excuses. O ngi alofanga o mo ko le fio ese. Pawanga mafuanga. O le mele o kisiringia ya le issue la kapi. Au betawa langa beta pulau tele le tate. O le mele o kisiringia ibe. Ai se a e mafai ai o nga fai o nga apalai ku la fongo le ataua. Po o le alo mawalunga se nga luenga malo po le alava. Ai e ke saungi ro e ke alu e ke kamo e paroka waka kau roanga e ese mai ngai fa ma vai mai mar kofi nga ai se a wale apala ya ile la kapir media ai se a la wale apala ya ile la kapi
lea fuaina mana na watu tamatuai makanga kaya lo fa la kapi o ese ia o ko de prokiki ai se ala le mea la fa ma vai for CEO o makanga ruenga fa ma vai CEO fa ma vai skanga kamala ko ngaruenga le lei ai o e kau va ai awa ko ngeila pa u ko wa mai mau a ko e oi ora la le wingor fa matala ngale ti tau fa tu o le kali le ngā tima le vai tu lolo fio ngā e au o le kali le ngā le ua makaria kua le usa ua mai le a taua ai se ake questioning ai if there's a way why can't you just provide the way langa o nganga e leadinga le way nganga e leadinga o le malo o lai ngau mai ma fia le malo e welcome co ideas e le o koe manga o le la au le maria kua e welcome ni ko la pisi e kau avaku man ko faleanga he is open to welcome your new ideas. Ya awangi ai kia afai pe afai ko pe ko ke fia kenge ko ke fia kama mamafa pe nga kongi yaku pe ko ke testinga. One thing for sure ka unga fa mangingi. Pe kia yo ko fa ilonga mawalulunga pe ko ke aka mamai. A or su engor mele ka or ka leadership ele ya ke o ko umar me nga. Ese e mawhai o ngā kau ngauru pa kua maro kau aure mo ngau whaido ai kua kur me kau leadership e makua fua moa kua oi kua ngā mera ngā so e mawhai a la ngā su e mai isi ka ngā kai whaido ngā a ole me piko siri ngā whainga ka ngā su e se leadership ka kai ka ia lela iei tatou whainga maro o upua ia kau ke whaia wha mai ea e le se whaido ngā se ole whionga pāle bia but let me tell you one thing. Ole kulanga kau ka leadership. Ele se pangare par miele wo yet kemin. Ya le ya tawo le singa kali le kali ko fa senior fa ma va ba ngaro maku ko. Malo o ngau sa le lava yo ka we pai fo I la kapi e kilo e. Ya ka ko pisa ngeli le anga kuila epa. Ka ko pisa man mangaku o sko inga la le le anga ai kire ngoi. Kanu ngaro se kule pepe si la kule anga ngamula okay lo o ka ngaka ia lenga langa kule epa ngamula ulu mar CEO malako failokusi mar ke okupe o ka ngaka ilo ko lo ngai lo wa ka le mai ngai o lo uri anga langa ko inga ya ka la ka puese ngai kulanga arango fia pa elanga wa o yai ai o le si va ngai o ke fia pa ele ila unga ai au nangalo ba yaku wa mai le observa le kuleanga ole o launga makaria fo inga fa mai ia le si fa punga ai au ole upula le authority fa pe ole ma lo la ile authority ai ole authority pa wala ko me fa ile advice ole fa kua malangolango yo fengi pule e fa kua malangolango ai sa mai ia e akamai ele pule le malo mo el kupela le ba ku fong fikal le ba ku le fong fokua ai fo le pule fong fokua la ko ia se me ye lua ai o pe fa lua ngo varango o sasa mai au le mele o lai le 40 o le pule le 40 le ka question marking ia e kongi le 40 o ai fa mai o ngaro le 40 o le advice mar fokua mar le ai o langa sa o le lava sa nganga minska ile nga ruenga ale malo e fai man nga ruenga fong ko e fai o ke le fo nga ruenga ke vai aku le e kaulanga langa mai ngisi fai pule e o nga ruenga nga fong ko e pe le nga fo le e fa kar malo e mai e fai ole lenga mangingo lava lau fa longo mai kai minga fai menge ma nga fi fo la fa longo mara mai kawa o lai le pule fong fokua e plan ai ma fa soa le kupele wa mai ala ko ma ave o le malo o kusa vole o me vole kala mai kupe kusa la ko proposo o me kala mai kupe o nga mele le kupe nga fa nga mele nga ba ai mele fa ila fa rongo fa mai e funga ke pe fa ma ka fasili malo e ka fa fasili malo pe fa nga mele e o nga ka mai mea ele kaunga fai ia ke au ia kaunga ise me fole le fai nga malo e mal fongo fa vai
fa nga ko pe fa vai fa nga ro nga la mo limo suafi ele se me la ka ka sanga o maro ale ko ki lu mi do ngale ka ki ko ngole o fa vai ai me se ke le fongo fa nga la ko fa so inga ko pele ia ke aula ia e pele ma ele ma ke aula me nga o fa mai o lai o le pule ai nga le pule o fa ko ma fonga nga ma ka foi le fa sa me ele fa penga se pula ya o pule asiaka o pule nga ki kango ai fa ko le me kango fa ai ke le fa o le pule e ke le tuloa e vai la ta to lola ile le mele de fatwa ya o fo ile o ya ta bai na me o tusi bana me ona sa wai le fa fo o se ele ma fa nga pule ai e ko fa ko ele make sense il soi fuanga o le posa e ko advisor le ai ola ya ke lo mo fo se no o ke lo nai na le fio ga de li ya nai ya pe fo se fa nga si am ye so na fi nga lo tonu ya ile de fo tai mil tatu fa so la nga lo ka ngoi ba nga tawa academic ya ole fa ka ke ngo fo marka ko ku ka ko por kala me o le tangata fo iwa ia yona fai longa i tūlanga o pisinisi ma fai longa ia e sei a mai fo ilanga ia fo ilele motunga a fai tutono ia e fisosoangi ia mele ka whaasoa i tūlanga o na eme se fo i la tūle no i o fai longa ma vanga whapena a ne fe sinisi fai pulele po le apo a fea o whaunga i ne tangata nini ia whaftai a seta whaftai wele atoa Stamai mea te whapopo atu le whaasoa ma ngai ke lele ne mele o le whaasoa ngia fiafi. I le tūranga leo tangata whenga ruenga. You know, wo tatau fo ina na maavai ka konga i se kapula au kausanga in regard fo ngale because ol mea vole le whailonga. A whaapenga e whaule fikus fulu, valus fulu, po levas fulu. Ia, a kongo le whakoi lo whailonga mo le kemingi. Unless you've been working constantly and upskilling and updating your qualifications. Yeah. But se mea ngai loanga, pepe se mea ngai whau mai 20 years ago, mo koe le mo whaia ngai compare i le lalulangi la wei kemingi. You can compare small things, but you can't, you know, it's, I think, pel mea nga ke lo fa ko vanga skula nga leanga a siata ma le ato. I feel like that's sometimes what holds Samoa back. Lo le kulanga nga, you know, ule avaku ya kankafo with the new ideas that like what you guys have been sharing, and also with new ways of doing things. Ya ele nga fo ele ke le fa ilonga ele nga common sense. You know, let's see for nga kulanga. But okay, if you feel for pulele me for la rupo, Tima, I believe she's very smart. But me ko is a case my godfather in terms of the interpretation olanga songwanga ngi. But I see where le meresa for godfather, and I like how Aseta reconnected it back. Malo fa te tawol va ngale so no ya nai. Mana ia tele la ngai tele na tapi sa pisa ile ato tele ta fa so ole upu fa sa mo ai se tau ile dei mal baenga de ole fuata malona lo ya ole upu fa sa mo le ya le a foi le ka fa so ai ari ato le ale no fa yet ole to ino tu lo la ufa la o mai ia le sunga tu le epa fa ti inga le no fa so ai le si baenga le sta po kala me no fa tu na ma o fa fa ta no o mea ele whaasanga se computer ko i ngai kusi umailanga. Nga, isa oli. E tusi mea umailanga. Mana tua, that's the old school way. Ai mana tua mai foi tato, o leo te vatua kako woi mea aisa moa e kau wha makala ai le wingol maenga rea. Leo maua kongua anai foi leo to e maua me ia le, wahita ia le chatbot o le atoanga o tatu whaasua. O le wingol whamkala. O aso ia, kako ai kau follow. Na kako ai pisua o fisiri o kako koe ai nga mea ya so faiso o kai minge tulowa o tato to ai le taimine nei le ai a maua singa kasi one off fo lele maturanga fa pena ai a soi le kausanga soi me kupu o ideas fo inga ya ruwa nga iluma wa ko sila ku i pale menge wa ko uia markele o le le e rely o ma ya America
le ua hit mai ka malo le ua trillionaire ile la lolangi ole advantage le ua ya Amerika oi au ka ko Samoa e fainga ka ke lenga ka ko mala mai le swing o le la lolangi le ua pe afa pe ole ai ka ko ole ai fa urunga mo kanga ruenga au ka fikus fudu tolo la utala o nisi na yo ilato o la ile mindset fo ile lo cape la le upu ana e mali ato gatekeeping yeah o le paunga o le mela fai e kanga kai ko ngormano ale te fai atu langa le na mori mau station minister ma ku ala ka wa ka sile mai na le fie minister nga ruenga sa ye pa ngang ke tulo le fionga ya o lo minister nga ruenga e koe maua e ono le si kupi. I think it was about 7 million. It was supposed to be a funding e mai e whaonga. I think nga inga. O la koe whaafo i e le o whaonga. Ale ka fio kang ka le whauru boi le emfe. It's things that people need to understand. Ko sa lewa wako ngofo ka fio fi. O pe ongi me ko ki ngonga ia. Ale mo mia e ave whaonga e makanga ruenga. O i tonu ala le wo mo le wo to mo le vai kanga kale le wo trillionaire vai yang pisingis o yang pisingis o ka ko vai kunga ongi warehouse o yang pisingis o ka ko vai kunga ongi kulonga vai le mele wa Tesla SpaceX AI malehango nga o me fanga i bungo le langi me ye le ngi me fanga na ro ele o le ale wingo le fa metalanga le ya towa o le vavele nga le o mingo ye so e mo o mia le fainga malo a mana o le fionga la o le mali toa e makua next level le alu ka mau ai ngo Samoa e pe yo na fofuanga wa ka kaunga vese ma CEO ye work over my pension no I'm not trying to be mean a mo o mia lo le fionga le pa le mia malanga fainga malo le matua ma faufunga fo le a batu tangata la te share fa tasi le vision al pa mia malanga fainga malo ai ave ese mai au vaenga ia le wa matua lock in le ma fau fa HPP yeah le ka ngofia ke kipa fo ngai keeping le ngai ngofo ma po fa pege no nobody touch this is mine ya ole atuanga na ali atawar vai ngale te lo le fa so le fionga li pul ya nga sa le leila o ke le loinga e funga nge pe ko fienga nga ka wa upgrade la ko skills i le funga i system fole e po kala ma fole e man malo wa la nga fa ko kala sa wa nga file miskao kupe mo o le kele kupe nga h like ka ki le fanga ya e falling mai e me alinga le fanga maybe ole venga fanga ia me foia e kongo por meli upgrading ia me kong fanga malo e venga peso ka inga fafo i kupe nge mo menge kong fai ya me se fanga ia e ke ala ko ia e sa le ia me ke sa ngoi asiaka so se sila bo ngo lima kausa ngai lunga wa kaunga fa marsial likaya ai ba ku ka me ki fo ia wala ngalewa wa kama ki fo ye o manga o inga I me fo ya o le kaimi o ke mankwanga po le kaimi po le valu wongo sa account discussions company ai ba ku lo me o fonga ke computer account ye ko mara ya be au ya skali ya o ko ya uma ya me ngo lo kuskusi po me fai kulep me ngari ke ngo mamra mai I me fai kulep langa kaimi ko nga sa kuskusi ke lo me ye ngo resign ya ngo resign wa ke muso ka ko pela wa ko ya onga mai la makanga ya se mangula mai company se si ko finga fo le ke am fengo ngo luem ka fia ko company ai ngo resign na ngo ko fa mai o ke aru oi Australia ko ma singo ke aru ko ya o fengo me a ko ange ya pela la ko fo ila le ala la ko fa ko kalanga o me nga le ke longa le ku fo ko Samoa o le upgrading of skills male whaanga o mea fōua kang whaanga. Na dodua anai to mai si siau forsanga fai bainga lea mane tele vanga wa fa tuku mana tu nga pe no fe tu. Ia e tau tele fa tu o le wa yele business ma lo I fo ni business lo fa tau te le fionga ya anai. But kasina ko inga ma fau
o kire ka fa la to tele a le nga tau sanga nei to atele o ila to ya e so fina ngalo ina ia mafai ona tatou folau fa tasi masuinga tele vavave wa yai ia le lalo langi le temi e mese pole manuia o fa nga malo ana ya fafte seta ole Fongkanga ngi le palmenge mangai ia mangai le kulanga le because mangai le fengo le faso mangai le fa kalongo o makaupu ole me fo e kakonga kuma malama fo me o fongo palmenge ili itu angai e watu bela to manatu mala to falonga e de sela ngal tulanga nga because e mo mia but ia watu fo la ko feedback that is constructive alongi feedback pongi fa facilivonga le ole tomo fai fa malepe pe ole undermine le government of the day because tato tu sisi tu asia tama le ato the government is well informed in terms of their CEOs in terms of their public servants ole solutions po tali of afitauli ilima ole CEO ma faulunga matanga wenga fa pe for ofenga wenga ale malo but power mera mo mia me le tongai let's stop manat it's just like a kind gesture of what's your opinion on this because ele ta nge yese me ngalo le malo pe ngalo le government of the day ale pick up me the opposition and this is where mo miala le kwenga opposition ele le pa ko lalo ko le so you know e si fai pole le ngale uswa kwa sign in sign out ai mo kwa ile ma se au nga o opinions va ko le palmenge o so va inga ya so lua se talon ke longa you were in the air since Monday but today's parliamentary was better than yesterday but I think it's the right move forward and I like the new change e mo mia swing of e mo mia me fo and I think people who are still stuck in the old mindset that this is the way we've always done it o ko nanga e sa mo pa fa pe ko le me ese me mindset nga aseta